अहानबदा मरुइबा पाउ लमदम असिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हन्नबा हानगी एमपी डॉक्टर 𝐶𝐄𝐲 लोक सभादा पुखटकिबा वाफम अमबु कांग्रेस लुचिंगबा यूपीए गवर्नमेंट रिजेक्ट तौखी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा नोंथोंबम बिरेना फोंदोरकली अमदी मणिपुर पुलिस ना लोना थिंख्रबा लालहौलुप केसीपी नोयोनगी ꯀ 𝐷𝗀 𝐭 इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की फारे हाइरी मैम खुरुमदरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिजिबसिंगबु सुरबला माइरेंबम नतराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मचा खाइना बिजरी लमदम असिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हन्नबा हानगी एमपी डॉक्टर 𝐶𝐄𝐲 लोक सभादा पुखटकिबा वाफम अमबु कांग्रेस लुचिंगबा यूपीए गवर्नमेंट रिजेक्ट तौखी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा नोंथोंबम बिरेना फोंदोरकली महाकना महाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमदा थागलकपा पोस्ट अमदा मखा तारदुना हाई इन 𝐶𝐿 2019 की सेप्टेम्बर की तारीख 3 दा पांगथोकिबा पार्लियामेंट सेशन दा डॉक्टर 𝐶𝐄𝐲 इनर लाइन परमिट ILP की मतंगदा थमकिबा वाफम की पाउकुम ओइना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन अफेयर्स मुलापाली रामचंद्रना इनर लाइन परमिट सिस्टम अंडर बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की मतुंग इन्ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ओइना अरुणाचल प्रदेश मिजोराम अमदी नागालैंड खक्तदा चटनबा याय अदुम ओइनमक मणिपुर ददी मखाताना एक्सटेंड तौबा यादे हाइना मणिपुर की मांगखिबा याना लेरबा हिस्ट्री अमदी आइडेंटिटी बु खंगबीदना नाथैदुना थंबीखी अमरोमदा मतम अदुमक्तदा ILP चटनहलो हाइना चही नौरिबा महिरोई सपम रोबिन हुड थवाइना पोंथा पीखी मियामनसु मफम मफम खुदिंगदा इहौ हौखी अदुबु कांग्रेस लुचिंगबा लेंगाकना ताबीखिब्रा मियामगी हुल खंगना थबक तौखिब्रा हाइबा वहंग महाकना पोस्ट असिदा हंगली कांग्रेसना मतम अदुदा मियामदा उतखिबा मवोंग अमदी मियामगी खोलाउसिंग अदुबु ताबीदना कांग्रेस लेंगाकना लैखी मणिपुरदा कांग्रेसना इंडिजिनियस पीपल सिंगबु सेकेंड क्लास सिटीजन गुमना खनली अमदी असेंगबा अचुंबा थवोइबिदे मणिपुरगी वॉइस लेजिटिमेट डिमांड सिंग पार्लियामेंटा पुखटपदा ताबीदे अदुबु बीजेपी लेंगाकी नरेंद्र मोदी अमदी अमित शाहना लुचिंगबा लेंगाकनदी मणिपुरगी मियामगी सेंटिमेंट खंगबीदुना मतम कुइनदगी मणिपुरदा ILP चटनहलो हाइना तांदुना लाकपा डिमांड इन 𝐶𝐿 2019 मणिपुरदा ILP चटनहंदुना मणिपुरगी गेलहोमी सिंगदा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पीबी की हाइना पोस्ट असिदा मखा तारी मणिपुर पुलिस ना लोना थिंख्रबा लालहौलुप केसीपी नोयोनगी क 𝐷𝗀 इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की फारे हाइरी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फारबा क अदुदी ख़्वाइसनाम सनाजाउबा सिंग चही 19 खुराई निंगथौबुंग लेकाई पुरोमपाट PS इम्फाल ईस्ट ख़्वाइनाइजम रोबर्टसन सिंग चही 23 चिंगमैरोंग मनिंग लेकाई इम्फाल वेस्ट सवोंबुंग थोंगखोंग इम्फाल ईस्ट सौबम रोहित सिंह चही 2 सोइबम लेकाई अयांगपली रोड इम्फाल ईस्ट लैसांगथेम नौबी सिंह चही 2 लंगोल गेम विलेज जोन 2 इम्फाल वेस्ट अमदी खाइदेम नोंपोंगानबा मितै चही 15 लमलाई मयाई लेकाई इम्फाल ईस्ट हाइरिबा सिंह असini मकोइदगी 9mm पिस्तोल अमा मदुदा यावरंबा कापा यारिबा मरु अहुम पिस्तोल होल्डर अमा मोबाइल फोन अहुम 2 व्हीलर अनि हाइरिबा सिंह असini इंडिया दगी नक्सलिज्म मरु फंगना मुथतनबगी खोंगथांग इंडिया गवर्नमेंट पाइखटली हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना फोंदोरकली महांगना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओइरिबा X तथगलक पोस्ट अमदा लाकलिबा इन 𝐶𝐿 2019 की मार्च तागी तारीख 19 फावगी मनुंगदा इंडिया दगी नक्सलिज्म मरु फंगना मुथतनबगी दमक खोटनरी लैबाक असिना हानदी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ना सोहलबा डिस्ट्रिक्ट 12 लेरंबदगी तरुक हंथहनबा ngamle मखाताना मोदी ने लुचिंगबा लेंगाक असिना सशक्त सुरक्षित एन समृद्ध भारत की मटेंगना नक्सलिज्म मरु फंगना नेशन असिदगी मुथतनबा इफर्ट सिंह थादगनी हाइनसु मखा तारी लेबाक असिगी अवांग नोंगपोक थंगबा स्टेट सिंगी मतंगदा बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर MD यूनुसना फोंदोकिबा वाफम सिंगबु मणिपुर के हानगी चीफ मिनिस्टर ना कंडेम तौरखरे महांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमा ओइरिबा X थागलकपा पोस्ट अमदा
Makha taraduna hai MD Yunus amadi Bangladesh ki interim government na awang nongpok thangba state singbu mahaki geopolitical gi thabak thoromda kana bakhara gi dhamak khulai oina sizinaba laibak thibani India gi apun bagi saktam amadi laibak asigi integrity da kanagumba amatana singnarakpada negotiate tawroi MD Yunus na India kumlaba laibak amada wakal Kanthadaba manba wafam sing thamlakpa adugi aphaphattagi tekchak sing adu confirm thoi amadi tungda regret charaknaba machak amu oigani haina post asida makha tari Manipur da law and order gi phibam fagat hanbaga loinana NRC chana halaba matungda delimitation gi thabak pakhat piu haiba demanda Maitai Alliance na Prime Minister Narendra Modi da ai bachirolama pisin kre hairi Prime Minister da pisin ki bachiroladun hai hauzik oidiba Manipur gi phibam asida delimitation gi thabak pakhat pa haibesi achumba khongthang oiroi lamdam asigi security amasung demography gi oiba chayetnaba singasi hana khangdoktana delimitation taw haibesi laingak CSO amadi miyamna lamdam asida tangdu leita Phibamda hanjilaknaba hotnariba khongthang asi uttagi haibo oina thokani wapam asimak haukiba March ki tarik 15 da Rajya Sabha gi member Ningthau Sanajawba leisemana parliament ta phongdokiba leikrabani damdam asigi CSO kayanasu hanjin lauribani state asida delimitation gi thabak paikhatringaida tangai fadana lokhataba yadaba thabak thorom kaya leiri madugi manungda lamdam asida law and order gi phibam phakat hanba kuki militant singda chatnariba suspension of operation abrogate tawba amadi Manipur da NRC update tawba asina chingbani lengak ngalamdam asida free movement yahalagani haina lauthokiba adugi mayokta ayet apan pirakhiba amadi pidiba committee on tribal unity kotu gi mathakta lengak na action lokatpam thoi haina chirol asina makha tarakli Indian Space Research Organization ISRO na Cartosat ahum satellite na laukiba Myanmar da thokiba earthquake ki imaging release tawrakre Deccan Chronicle gi report matung ina Myanmar da haukiba tarik 19 da Richter scale da magnitude 7.7 yongna hakiba jwaraduna miyoi lising amaka chatret hena thawai manghan kiba da natana miyoi lising ahum hena asok apan nanghan ki ISRO gi satellite ki imaging gi matung ina Mandalay da Sky Villa Phayani Pagoda Mahamuni Pagoda Ananda Pagoda University of Mandalay gi saruk sing ayamba Manghan takhan kiba uri Saigang da su Mahasi Khana Pagoda loinana atopa monastery amadi building sing paktak ngana manghan takhan ba uri loinana historic oiba Myanmar gi Irawadu Turel gi mathakta Saba Aba Inwa Bridge tathan kiba satellite ki image adu da utli Kanglei Jagoi Anoi 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 10 Foundation Day Sangit Kala Sangam Auditorium da cultural program kya ga loinana pangthokre thoramoduda Sri N Taken Singh Sangit Natak Academy Awardee Director Progressive Artistic Laboratory CS Ranjit Kuman Sangit Natak Academy Awardee Director Kanglei Saktam Langba Kanglop Dr. A Radhamanbi Devi Utsav Bismillah Khan Yuba Paduskar Awardee Assistant Professor Dance and Music MU na Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina sarukyaki Chief Guest ki warol piraduna Sri N Taken Singh na haikibada Kazal na hona jaduna Guru Siksa Parampara Kaihandana Manipur gi leijariba fazaraba art and culture asibu haurakliba angang singda takpi tambibe ki thabak toropasi aikoi pumnamakna saugatpham thoi hauzik ki mirolna Manipur gi leidiba artist singbu angam mawongda saugatpiba mathautai Manipur gi artist singnasu hana oza guru singna thambiram liba Manipur gi culture gi masak kaihandana thamnaba hotnaba matam oire hauzik ki artist singi awaba kharada oirabasu kohannabagi damak lengak na tongan ba tengbang tawduna lakli haiki thoram gi loirakpada kazal gi artist singna maibi jagoi hari hara Manipuri classical apun bajagoi dasa avatar naitom jagoi amadi devi suti apun bajagoi miyam da utuna khudol tamki
ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯏꯟꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MP ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯃꯩꯅꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UPA ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ amadi Manipur Police na lona thingkraba lalhoglup KCP noyon gi kadra manga khulai ga konana Imphal East amadi Imphal West district tagi fare hairi ngasi goina Northeast Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ase loijare mideng tabiri ba pumnu mapom kahana khurumjari Paubiro. Liga Muslim University, Jamia Millia Islamia, Guwahati University, Manipur University na chingba top university singda graduation course ki damakta suksoi soidana thadraba yadraba National Testing Agency na lawba entrance test haibadi Common University entrance test quet ki preparation ki damakta Bridge Institute ta hanagumna handakisu 40 days crash course for quet UG 2025 laklibe April ki tarik taruk tagi hauragani exam oriented interactive classes previous year question analysis weekly test series 24/7 doubt clearing support system na tingbagi kudong chaba sing thamjari ngasimak 9366133430 natraga 7085972331 da contact tobiu hena akupa marol khangbinaba lengsin birau Bridge Institute second floor New TV building Hata New Tekon Road Smart Coaching Center SCC gi maikai degi parents singi mafam da yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kaya ga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubirau mafamna Hata Mana Ingkhol opposite Public Hospital Smart Coaching Center gi mafam da leiriba khudong chaba khradang makhada pizari boarding gi khudong chaba leigani boarding da leiba angang sing namaz compulsory oigani khudong chaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiyu nurses sing da maktu nungai raba thabaki pau 85,000 dagina 1 lakh fawba gi thagi salary oigadawni Saudi Arabia gi hospital da tawgadaba job ni mahi gi thak JNM VSc post BSc nursing certificate holder oigadawni yamdraba da chahi ani gi experience legadawni akangna sit machine ni direct recruitment job ni ahanba lakpa singda hana khudong chaba pijagani thagi salary gi mathakta ACC RPT MET amasung additional allowance sing legani masagi passport leiraba candidate sing gi damakta processing time sumnatangi week ani khak oigani ngasima contact obiu 700-506-3196 natraga 708-5972-311 ngasimak election biro Northeast Window Building second floor New Tekon Road above Jamjam Traders Imphal East
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudong chaba ama piragadi madu mirai gadra. Lairik tamna sel tanbagi khudong chaba ama phangagani hairagadi kari khangani. Achangba sel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi khuthangda fully funded tawgani hairagadi khudong chaba si manghan gadra. Loinana Germany da 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa lising humbudra manga dagi hauraga 1.5 lakh fawba stipend fanggadaba loibaga 2.5 lakh dagi salary haugadaba program asi karigi na hakna pamba documentation language proficiency test immigration gi mari leinaba kuding makta mating pangbigadaba consultancy duda angna unnaroidabagi maram gari lei mairoi listing ama hena education with earning gi kudong chaba peduna lakraba Sparkle education na manipur gi mairoi singidama shauraba kudong chaba kaya si tuduna lakchari nahagi apamba dugu leiraba lambi kudimak aikhoida leizare singnabiganu free counseling gi kudong chaba lobiyu US UK European countries sing Australia Canada Singapore hairiba lebak singda leiba university singda nahakna apamba course amada lairik taminglabadi amasung shell tanbagi kudong chaba phanglabadi contact tobiyu 70050631996 natraga 9402073653 Sparkle Education Manipur. If there is a will, there is a way. Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare 𝐻𝐸 Career Institute hata separate boys and girls ki well maintain tawraba hostel amadi 24-hour leirik paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yaw singidamak su free wifi gi kudong chaba lobi ba yagani institute asiki kitchen na hostler singidama week amada 3 times meat amadi matam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tawri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi kudong chaba su piduna lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lairik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thobat piduna mahiroi singda hena hotnaningi asasu 𝐻𝐸 Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singidamak pizariba kudong chaba singa silobiu limited seat oigani ngasimak 𝐻𝐸 Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da kupna khananina biu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call tawiduna hena kumaron khangbiba yagani